Pozdrav, to je Dare, moj kolega. Jaz ga sam tukaj vprašal, Dare, si šel kdaj kaj staviti, ti kaj v življenju, sploh? Si šel? Kaj pa si šel kaj staviti? Poker si šel staviti. Kaj ti poker si ponačal? Si šel za denar, to je krat kdaj? Si ga zmagal, zgubil? Zmagal tudi. Hudo, kaj pa kaj še na tega, pa kaj ga igrajo na sploh? Igrajo, pazi, jaz ne maram tako ljudi, ampak to sploh povedal. Pa probaj en štos, ko sem ga pobral v osnovni šoli. Pazi, smo pokazali dve karti, na rokah smo izmešali. To je bil ta natek. Pazi, prva karta. Kjera je? Srčavas. Probaj si zapomniti samo srce, ti bo lažje, kad dve karti mešali. Tako mi da roko prosim. Srčavas ti damo roke. Če je to srce, kaj pa to? Joker. Joker to je, ti dam do roke. Jokerja zamenjam za srce. Zdaj, brez da pogledaš, kjera karta misliš, da je kjera? Joker srce. Joker srce. Imam še vedno srce. Zdaj pa je to ta natek. To je ta natek, v bistvu, kaj se bojim. A si čutil? Si li čutil, ne? Ja, ne. Pazite, kjera karta misliš, da je zgori, kjera misliš, da je spodaj? Joker srce. Srce? A bi šel staviti na to? Ne bi šel. Sej prav, da ne bi šel staviti, v bistvu, pa če bi šel staviti, bi v bistvu zgubil. V bistvu en drug Joker, pa eno drugo srce. Huda scena.